Oh mambo vipi mumeze mute mu bice muherereyemo byose bitandukanye by'isi, aho muherereye hose tuje mu makuru agezweho mu rubuga rw'imikino. Ikipe ya Rayon Sport irimo kwitwara neza mu soko ry'igura n'igurisha, aho nk'ubwo isanga abakinnyi beza cyane guturuka mu kipe zikomeye baragiye mu bihe bitandukanye basinyira muri ekipe. Ubu noneho tukuzaniye umunyamari ukomeje kuvugisha abatari bake cyane cyane mu bitangazamakuru byegamiye ku kipe ya Nyamukandagira mu kibuga kikotsa imitutu, bavuga ko batwaye MVP. Bakaba baribeshe kuri uyu MVP baherutse gukura hano muri iki gihugu cya Mali. Ese bihagaze bite? Nanone hagati aho ku rundi ruhande tugufitiye amakuru aryoshye cyane mu kipe ya Rayon Sport ku munsi w'igikundiro ku tariki ya 18 nibwo umukino utegerejwe na benshi n'abakinnyi bashya mu kipe ya Rayon Sport batangira kwigaragaza mu buryo bukomeye cyane, bazaba bongeye kugaragara kuri uwo mukino. Ese niye kipe kuri uwo munsi w'igikundiro ku tariki ya 18 muri uku kwezi tugiye kwinjiramo kwa karindwi? Aha naho uraza kumenya ikipe ubu turimo guha amahirwe bigendana n'amakuru dukuramo indani za ndani mu kipe ya Rayon Sport. Uraza kumenya byinshi kandi bikomeye cyane twaguteguriye 5 kuri 5. Murabyumva neza, dushyikire ukanda like ako kantu kameze nk'agakumwe karebye hejuru, ubundi ukoreho tugiye tubana ndetse n'iki kiganiro kibuze kugera kuri benshi cyane. Nanone ku rundi ruhande nimba ari umushya hano kuri channel Rayon 50 TV, kora subscribe kugira ngo utajya ucikanwa. Byaba byiza unakanze kunzogera kugira ngo ujye ubonera igihe notification by'ibiganiro bitandukanye tukugezaho umunsi kundi. Asante, reka twanzike. Amazina ye mwita Issa Djigoubi. Uyu ni umukinnyi ukomeye cyane ufatwa nka MVP muri iki gihugu cya Mali. Amakuru atugeraho agaragaza stati ye, arerekana ko yatsinze ibitego 24 byose muri shampiyona ya Mali. Akaba umukinnyi witwaye neza muri ekipe za hano muri shampiyona y'icyiciro cya mbere muri iki gihugu cya Mali. Ikipe ya Rayon Sport ibiganiro bye nawe bikomeje kugenda biryoha mu buryo bukomeye cyane, dore ko ari kwaka amafaranga ageze kuri miliyoni zigeze kuri 30 zose z'amafaranga y'u Rwanda. Ubwo murabyumva neza, kwaje kuyavunja bigendana n'amakuru atugeraho ako akomeza kugenda bivuga. Ni mu gihe ababashije kugera kuri aya makuru bwa mbere berekana buryo ki management y'ikipe ye ndetse na management y'ikipe ya Sport bahuriye muri delegation idasanzwe kandi ko bumvikane ibaganisha kuvuga ko hafi 100% ibiganiro hagati y'umukinnyi ndetse n'ikipe ya Sport biri buze bigenda neza ndetse bikarangira banasinyanye amasezerano. Dore uko ibintu bihagaze noneho twabashije kumenya muri aya makuru. Amakuru y'ingenzi aragira ati ubundi ikipe ya Rayon Sport ishaka abakinnyi nibura ba rutahizamu basobanuye ndetse banafite igisobanuro mu mibare noneho ifatika cyane, aho uyu mukinnyi ndetse n'undi udasanzwe ikipe ya Sport ishaka kugura ikabazanira icyarimwe muri ekipe nibura bagomba kuba bahuriye ku bitego 50 ari babiri. Bivuze iki? Nuko Murenzi Abdallah ngo yateye umubare asanga muri shampiyona hano mu gihugu cy'u Rwanda burya nta kipe yigeze itwara igikombe cya shampiyona igejeje cyangwa irengeje ibitego 50. Kugira ngo ikipe ya Sport ize gutwara igikombe cya shampiyona nuko abo babitsinze igomba kuba ibafite neza 5 kuri 5. Uyu musore Issa Djigoubi n'umwe mu bakinnyi bitwaye neza hano muri shampiyona ya Mali, dore ko yanagarutsweho muri bitangazamakuru cyane cyane bikora siporo ko yabaye n'umwe mu bahembwe nka top scorer muri iki gihugu cya Mali. Ni igihugu kizwiho iby'umupira mu buryo budasanzwe kandi bukomeye, kandi ahanini usanga abakinnyi guturuka aha muri ibi bice bajya bahira ikipe ya Rayon Sport. Ibi bikomeje kurazamurira amarangamutima abafana b'ikipe ya Rayon Sport kumva ko nibura ikipe ya Rayon Sport irimo kuganira n'abakinnyi beza batatekereza ko ikipe ya Sport yanaganira mu buryo umwe cyangwa ubundi. Uyu musore amakuru yandi atugeraho aremeza ko arimo gushaka agera kuri miliyoni 2.5 ku mushahara yaza ahembwa ku kwezi. Gusa harimo kumvikanamo ko ikipe ya Rayon Sport yaza imukodeshereza inzu itarengeje amafaranga
miliyoni nk'uko aya makuru akomeza kugenda bigarukaho. Issa Jigubu, umukinnyi w'amateka ikipe ya Rayon Sport imuzanye, rwose abareyo amarira barize ngo baba bayahanaguwe, aha bahita bakomeranga amashi akomeye cyane. Uyu Murenzi Abdallah akomeje gukora ibintu bye mu buryo bw'ibanga rikomeye cyane. Ni mu gihe andi makuru yemeza ko ikipe ya Rayon Sport yarangije kumvikana mu buryo bw'ibanga rikomeye n'ikipe guturuka mu gihugu cya Kenya ariyo Gor Mahia. Ni ikipe ivuga ko yanashakiranye ifitanye n'amateka y'ikipe ya Rayon Sport, ahubwo iyi ekipe yagiraga mu matsinda Rayon Sport muribuka ko yigeze gutsinda iyi kipe ya Gor Mahia. Iyi kipe yakataraboneka muri iki gihugu cya Kenya, birimo kuvuga ko ikipe ya Sport yazabonana nayo muri Gikundiro Day, gusa ubuyobozi bw'ikipe ya Rayon Sport bukaba bunashaka nko kuba bahura nibura ngo n'amakipe ageze kuri 3 cyangwa 2. Andi akomeje kugenda habwa amahirwe mu ikipe ya Rayon Sport ni Simba Sporting Club. Iyi ni ekipe y'icyitegererezo muri iyi shampiyona ya Tanzania, nayo ikomeza kumvikanamo ko iyi Simba Sporting Club kubera bahuriye ku muterankunga ari we Jairuti ashobora kubizamo, ubundi nawe akaba yamanuka agahangana n'ikipe ya Rayon Sport. Ndetse murabyumva neza ko ibintu ari shamahide, hari ibintu byiza cyane. Abakunzi b'ikipe ya Rayon Sport bishimye kuri transfer bagiye bakora. Ikipe yacu turabona ko aba yaguze bwa mbere bashobora gusigara basimbura ikipe ya mbere, ikaba yongeye kuba igaragara ndetse inaboneka. Si ibyo gusa, n'andi makuru turaje tubabwire. Asante, niwe bagiye gukora subscribe, ni munsi gato y'iyi video turaza n'andi makuru agezweho. Turabakunda.